Sei Ibes Boisiero, sei le fondateur del Museu del Fetge sus la bordo familiale ici a Soleillo din lo Lot-et-Garonne. E los dus, lo Fetge alla d'intrada e starom en bu, i res de mai bu. E lo magret és exactament pareil, que em bou embullat donc a 1000 km e qu'un metge de dintra e me fa un magret a la zaminaio grigliat. Direi permacultura. Los deux, madame, sei un militant occitan parce que sei fier d'être occitan, fier de nostra lingua. Sei donc content d'aver buttat en place l'escola bilingue appena da genes. Sei pla content donc d'assistir ma figlio alla calandretto e donc c'est cal de tenacitat e so che ero impossible il y a 30 ans se realizza ara. Donc cal de tenacitat e cal pa ave vergogno d'essas raïsos. Ligat. Si dins d'associacions diferents, me regali de rencontrar de monde, de bastir de projets ensemble, de me presentar a les eleccions, que fai partit de mon ADN, no? Cal essere fier de nostra terra, cal continuare a parlare la nostra lingua, una lingua che ha 1000 anni che si rispetta, sen los héritiers des troubadours. L'Occitan premier, perché è con il nostro reis, e tutti los anciens che nos hanno legato a quell'héritage, pla important. E contant sus vos, lo joine, per parlare la nostra lingua. Oscar!